Pozdrav ekipa, evo ga, 14. konferenc nam je na putu, imamo dakle zanimljive teme koje će nam se pridružiti ekipa iz IBM-a. Unconference će se održati 14.10. u 18 sati u prostorijama Steprija, nama već jako poznata prostorija, jako poznato mjesto, dakle na kampusu na Trsatu, slobodno dođite nešto malo ranije da popričamo i to je to. Vidimo se 14.10. u petak sa ekipom iz IBM-a. Ćao! Na pitanje što je IBM i što je učinio u povijesti za IT industriju, sigurno svako od vas ima odgovor. No, što biste odgovorili kada bi vas pitao čime se IBM danas bavi i što radi u Hrvatskoj? Ja sam Tvrtko Mrkonjić iz IBM Consultinga i na Unconference IT zajednice Rijeka ću vam pomoći odgovoriti na to pitanje. Pozdrav! Pozdrav, ja sam Marko Šover iz Rijeke i radim u IBM Consultingu. IBM, između ostaloga, za svoje klijente radi na projektima u domeni data engineeringa. U jednom takvom projektu pričati ću na Unconferencu IT zajednice Rijeka 14. listopada. Pričati ću o problemima s kojima smo se susreli pri distribuiranoj obradi podataka u oblaku, kako smo doskočili tim problemima, što smo naučili te što smo postigli za klijenta. Vidimo se.